اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: قوله ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا يصح. والواجب أن يقول ومن ثم حصل كذا وكذا. وقوله ثم لفظ عما يريد العامة، وقوله أو خص يريد الخاصة. يأتي الله سبحانه وتعالى تدل موضوع وسيد عنه يتر ينتري يجول إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما نيل إماد سبو يرمند يجول صحابة من فوق وجول إحوار كلا جوكرو دينا كبا جوكنو كان يلا جوك إن كان دينا. أري dengan di dasu mele fitjudo en yetti ka gimdi do dambude usulul fiqh de fu o ñoggiide o addide dambude nooge ɗeɗo fof deftere nde fof ko e nder ɗeɗo woni wona e charhede woni e yiltodirde ɗe dambuɗe noogay ɗo ko o fuɗɗori taho ko haala arabu kam sinnama ɗum ɗo ko konngol ma ɗum ɗo ko haala haray ko hono ɗum woni ko faanda e ɗum. joni ɓe anden taw maani al kalimat sinnama haala no wawi haala kan tawa won ɗo o ɓarindi wodi haala ɓarindaka ara wona ko feeñi haala kan woni ko o faandi o janginayi en ɗum rek ɗo ya jonnu taw ñawore fi konngol goɗɗo ko be taw anda ko honno ko faandi. joni kono waɗi usulul fiqh ɓayi joni ko wiigol ɗum ɗo e o dalil ɗo koko waɗɗi ɗo koko yiɗa ɗo koko harmi ɗum ɗo koko aña ɗum ɗo koko dagi be anden taho ka haala arabu ko honno ɓe wulita kamɓe arabu ɓen. ɓay alqur'ana o e makuji larɗi fof koye haala arabu woni ko ɗum waɗi o addanayi en ɗo sengo goo tawa no wayi wa sayi ko naha wonde nge janngude fii no andiren taho haala arabu kanko honno ka composirte. o wi ɗo qawluhu tawa o wi wa tilka aqsamul kalami thumma. wi qawluhu thumma ko harfu atf karfeje waɗoje atfu ɗen ɗen andi waaw no tawa mum, fa no tawa e muɗum, thumma no tawa e muɗum. o wi ɗo thumma rasmu on thumma e thamma ko gotum ko desen on ko gotum desinte fof ko waggol nibra waɗa toɓɓe tati waɗa mim mushaddada. joni noon ko sendi hakkunde majji kanji ɗiɗi o ko turgol sun en du on e foccugol mo. sa foccima o waɗi thamma ɗon haray ko nokku thamma ɗo ma ɗon ɗum ko sappagol e nokkure. sa waɗimo damma a wi thumma ɗum haray waɗimo atf hunde kaari thumma hunde kaari thumma hunde kaari. atfun dallum ala tartibi wa tarahi. jaa fulanun thumma fulan, jaa muhammadun thumma aliyu. muhammadu ari ɓawto ɗum ma on tumati kaari kadi ari. o wi biddam harfu atfin wa thamma bilfati ismu isharatin lilmakan. sinnama thamma haray ko inde sappagol nokkure. wa thamma darabahu ko ɗon o piima. wa thamma waga al khilaf ko ɗon yeddodiral ngal no yani hakkunde maɓɓe.
ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويكسبون ويمبغون الفلجة فيون دو ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا يعني ومن ثم حصل كذا رفك دون هاري كونو كو بفاندي ko ɗon non on tumati hunde kaari waɗi sabi ko ɗon ko sappagol nokkure ko ɗon non min yeddodiri wa min thamma ihtalafna ko ɗon min ari yeddodirgol wa min thamma jalasna ko ɗon min jooɗino wa min thamma intalakna ko ɗon min départno wa min thamma atayna ko ɗon min arduno on sawi thumma haray ko bakkedirgol goɗɗum e goɗɗum hunde kaari donc mana enen ɗon en ala karfeje ɓuygoy sena wi'en on tumati kaari ari on tumati noon kaari ari ɗon ara en holli wonde attaɗo wowlede on ko on atti arde muhammadu ari on tumati noon ali ari sa inni muhammadu e ali ari muhammadu e ali ari ɗo ko mujarradu atf no wawi hara ko mo attila wolde inde mum on ari no wawi hara kanko sakkiti arde sawi muhammadu e ali ari no hara ko ali atti arde idi muhammadu kono sawi muhammadu ali on tumati kaari non ari on haray no anda ko bittartibe طيب وهذا لا يصح إلا سلة والواجب أن تقول ومن ثم حصل كذا وكذا وقوله ثم لفظ عما يريد العام يريد يعني لفظ العام يعني كونغو لنودي كوريتين دين تكو في فو جنراليزي فو وقوله أو خص ما كهرتنا يريد الخاص ساوي جوني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والكونغول وعام ولفظ عام جميع الطلاب يحفظ l'école ben fou ay ko yeten ko fou ko am no ton kongudi si tawi di gollitirama haray ko gastanat de majji kon fou haray no toddi dum no ton kongudi go ko hertiɗi mi mana ɗin ɗon ɗi ittintinnayyi ko tawata maana majji on ko natta e nder maana majji on وهذه الأبيات السابقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها المؤلف ويريد جيم ياتيدو كوديدو كفي لمغول دامبو دي فقه ان تتواتا والدي في دون وجانتو دي ياسو وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بابه ويقولون o wi mahagol e hoore no addirɗo ni kanko ɗiɗo gimɗi o adduɗi o lintiɗo dambuɗe usulul fiqi ɗe o jantoytoɗe o wi ko ɗum waɗi joni noon ɗiɗo gimɗi ɗi watte détail dambugal ɓe fayra gimol ɓe no mari dambugal ma dambuɗe ɗiɗi o wi ɗon waggol charhu ko ɓe gunkum ɓe dambugal ɓe e gimol muɗum jantoye fewdo muɗum waɗe charhu ويدو باب أقسام الكلام أو باب أقسام الكلام لما قال في بيتش حالة بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام وفؤدي لو كانكو يلا يرمي مو فتش قلت حالة كان حالة إنما حالة بهر حالة كومبوزي كومبوزي قل حالة كان هراي نوالي توم بيتش فقال وي أقل ما منه الكلام ركب إثمان أو اسم وفيل كركبوا وبوري فاندو de ko halat fawandirta e mudum e karfeje madum e piiji din ko inde ɗiɗi madum inde e golle
وي كركبوا تشبيه حرف تشبيه اركبوا بعد دو ko ismu konti ismu wa fi'l te wawon do ko damir ko représentant inde sawi muhammadu ko inde fende sayni huwa damir don représenti inde feñine de irkabu ƴawe waɗɗe tumbe ka oto ma tumbe ka avion ma tumbe ka bato waɗɗe ɗo woni haala o wi kadaka min fi'lin wa harfin wujida o wi ko noon kadi haala no waawi hara ko ka composi ko hara ko fi'il e harf fi'il e harf no jogi iskal nam hara hayso tawi ko feeñi kon ko harf wano irkabu oɗo waaw konti ko harfere kono ko damir lasli makko ko damir ko inde o wi wujida siɗi heɓƴi an kanji ɗi heɓodi fi'il o golle ɗen harfere wa jaa min ismin wa harfin fi nida ka noddugol no ara inde e harfere haraf kanji ɗiɗi tun ya muhammadu hannun no ko jumla wiye tun ko haala no kalamul mufid no ara no yeddodira hakkude ahlul kalami ma annuhat wallugawiyun ka nida sa addi harfu nida addi munada o hay ɗum ɗon tun yoni ko wi haala naam joni ani ismu tun no wawi wonde haala jumla mufida kono koye taw hara ko haala jaaba sa wi joni jaa muhammadun alani kala minni naam o naam ko imma ko harf ma ko ism ذهب محمد لا هذا لا ko harf ɗo haala ko woni jumla mufida kono gasata kami fuɗɗorata minna la kono waɗi لأن السؤال معاد في الجواب يعني سأجابك goɗɗo haray mana ko o landima kon a fillitike e nder jabawol ngol ko ɗum waɗi si goɗɗo wi joni hal tallaqta zawjataka awi naam kono no firi mana naam ana tallaqtu zawjati hal akhadta minhu million daynan naam manam naam akhadtu minhu millionan daynan kono sina ɗum wigol naam ma ɗum la inchaan hakada la yakunu kalaman tamma wonta wiyatake haala puisque sinnama haala nafuka ko taw hara mo wowlanɗa on o ha to jina ya ɓeydanmo ɗon a yewde o faami ko faanɗa ko wi qawluhu rahimahullah الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه ومن نحوي أنكوبين والحالة وانا نحوي أنكوبين ويرينهم ويكمبنون كوبي يالتنتينيكم كوبي تحرير كوبي وينديكم في حالة كلهم بدي مؤجد إيديكو يمبي أصول أنكوبي وينديكم في حالة تعريف الكلام عند النحويين أحسن من تعريف الكلام عند الأصوليين لأن الفن فنهم سابنا o fannuɗo fi ko yowdiri e haala ko hon haala honka wiyeten kaɗo ko haala nafuka ma ko haala ka nafa haala kan ko e honɗum ka composete honɗum moɓidirte wiye ko haala
ɗum ɗo ko ngal dambugal ɗo ɗum ɗo ko geɓal maɓɓe kamɓe nahawiyankoɓɓe tigi tigi on ni fannu fannu geɓko ɗum ɗo ko lowre maɓɓe ko ngesa maɓɓe ko ɗum waɗi kamɓe ko ɓe windi kon ɓe yewti kon fi haala ɗum ɗon ɓuri labeede edi ko usuliyankoɓɓe yewti kon yaqulna heɓe inna kamɓe nahuyankoɓɓe alkalamu lafdu mufidum ko wiyete haala ko konngol nafugol fa kullu lafdin mufidin fa huwa kalam kala konngol singol nafi mana nafugol ngol ɗo ko tawata yewtaɗo on o faamay ko yewtuɗo on faandi kon o hato jina kadi landitagol haray ɓe inni haala kan no nafi hada kalamu mufid simi inni joni dhahaba muhammadu yehi kaɗo haala no nafi amamitu muhammad immo le kalamu mufid ay joni l'école jo o gonga ka classe yamo soƴƴoto ɓum immo kalamu fiiri parce que o lanta kono mi immo mi waɗa hon ɗum o andi ko no fanida yo immo fi ana uridu an usafira nde faala voyage de ko mufid kono wiyatake kalam sa eɓɓani on tigi ayni ɗo ko mufid o andi ko faalɗa ko kono wiyatake kalam ida sa wi kadi joni ana uridu ɗo ko lafu ono wiyatake kalam wona mufid ana uridu miɗo faala lam yufid woni lafdu konngol kon lam yufid kono no woodi wiiɓe lafdu sawa'an kana mufida aw gayra mufid fa huwa kalam konngol ngol jonni sens ngol jonna sens ko wiyete ko haala yon noon ko imme wi haala ka timmali ma haala timmuka woɓɓe ko konon yaari woɓɓe ni noon o wiyatake haala tawa kono ko haala de ko haala hay si tawi ka timmali ka nafaali yewtaɗo on kono ko haala wi qawluna lafdun kharaja bihi alkitabatu wal ishara o wi sinnama lafdu konngol bugangol yaltinaka hunduko haray ɗum ɗon ittintinni ɗon ko winda kon ma ko eɓɓa kon ɗum ɗon wiyatake lafdu fa ida katabtu risalatan mathalan qadruha 20 satran somi windi joni lettre tawa embere lettre on ko bindi noogay wa algaytuha ilayka mi bugike ɗum ɗon mi buganike ma ɗum ɗon ni fa hada laysa bi kalamin haray on lettre ɗon wiyatake ko haala a jangata to inna awa kaari wowlanilan hunde kaari ko kaari windanilan hunde kaari li annahu laysa lafdan sabu na konngol bugangol yaltinagol hakkunde baga kenkeji wa ida ashartu laka an ijlis simi eɓɓanima joni ya jooɗo minima ni fa laysa bi kalam hara na haala o wiyata o inni yomi jooɗo min ɓe eɓɓanina nde yomi jooɗo ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي فلذا قلون دو وادي سين الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبن وندي بمكو بيو بجودو تاولي مجولدو يعني بأريتا مجولدو وادي بني ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته ستاين هرا إبن دفامو تونde no konte wonde konti ko haala julde lande bonayno ɓayi mo tewi ke wowli ka nder julde hara na maslaha julde nden hara ko tembete o wowliri julde nden bonay mo tawi ke nder juulude o inna a hande la ronki ma e téléphone o inna allo miɗo juulde goy tawa fewndo ɗo julde nden ara e boni allahumma sinara o yejjuto no fesi mo juulude sono ɗum tar allo nala to ko wati miɗo juulude ɗo so henti yejjutu kala konti waɗi ka julde madama o yejjutu ɗum no bonnata
rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o juuli darde ɗiɗi alan sara o salmini salamu aleykum wa rahmatullahi salamu yen anndi mo tewi ke pas salmini hakkude julde nden himo anndi julde nden timmani aɗa julde bone o salmini o yilti o soɓɓindi o ɓe zuriya dari inni a nelaɗo julde nden ɗuytama ka a yejjutu o inni hunde mum waɗali haala mum hunde mum waɗali o ndaari sahaba ɓen o tawi guesa maɓɓe ɗen no hollide hunde waɗi o inni awa kama qala zuriya dayn awa kama qala zuriya dayn non ko haala no ene kono zuriya dani woniri ni ɓe inni hi ko ɗiɗi ɗo juuruɗa ɗum ɗo fof ko haala no kono ko ɓe nder julde nden par ce que koɓe salmini ko julde timmali ko konti ɓe salminali taw kono ayɓay ɓe anda ɗum ɗo ko angal andugol amma on tigi tewo pas o wowla kala wo haala ka wowli tawa na maslaha julde nden na fi ɓe prépare go julde nden wona o doolaɗo ɗum ɗo bonnay julde nden o holli ɗo ichara on eɓɓugol ngol bonnata julde nden ko ɗum waɗi mo salminima hiɗa juulude ɗa wawi eɓɓugol waɗani ma waɗani e nder julde nden ɗum ko ichara ɗum ɗon na haala ma o wi wa gawluna konngol meɗen ka o wi mufid mana wa gawluhu konngol ɗo kanko wallifi ɗo ma gawlu mufid kako ɗo ko kanko shari o mufid eyi konngol nano wa gawluna mufid konngol meɗen ko wiɗen ko hara ko haala kan hara ko mufid haraja bihi yaltiri sabu ɗum ɗon ittintinnama ɗon gayru mufid haala kan tawata nafata e wiye ko wiyete ɗo mufid ko nafata ɗo o nawigol ko okkorgol on tigi mbuuɗi ma duncangol on tigi ma nandi naforeji ɗo ko fanda nafgol ngol ɗo ko tawata yewtaɗo on o yondinoray ɗum ɗon haray o faami ko yewtuɗo on faandi kon ha to jina e landitagol hay fof haray woni mufid woni kalam mufid o wi fa in kana lafdan la yufidu falaysa bi kalami si tawi haala konngol ngol ngol nafata yewtaɗo mbi mana mana ko yalti kon e konngol ngol gaynanta yewtaɗo on fi o faamu ko yewtuɗo on faandi kon haray wona mufid simini si tawi a yahi si tawi ko lafdu a ko lafdu yahi ko lafdu ɗo fof si hawttama ko alfaz kono la yufid si tawi a yahi haray ɗa jentiti taw ha joni iɗa andi haala ka gasali taw hada kalam hadi ljumla gayru mufida si tawi a yahi a inna miɗo salmina ɓe nani ɗo woni mufid woni kalam o fa in kana lafdan la yufidu falaysa bi kalami walaw qulta ida jaa zaydun si tawi zeydu ari o wi fa hada laysa bi kalami o wi ɗum ɗo wiyatake haala kono noon ko min on kon ka nahwiyankoɓe ɓe yeddodiri woɓe inni ko haala wiyete ko won tun wiyatake ko nafoha o wi li annahu la yufidu li annahu ida jaa zeydum mada afal si zeydu ari kon ɗum watta si zeydu ari honɗum heedi ɗum wonaali ɓeni wonaali kalam walaw qulta ida jaa zeydum البطل العاقل الكريم المؤمن التقي السخي فليس بكلام أيضا لأنه ما أفاد ستاوي زيد أري جامبارو زيد جامبارو جون حقل تددو غونديندو هلو الله دوكو هاجوني هراي جوابو هراي هدي دون نو جنتي كادي فاي ستاوي كاري غالو اون moƴƴo on okkayɗo on tedduɗo on esirawo men on mahannoɗo en ɗum ɗo on waɗannoɗo en hunde kaari on dartike ɗon amen jenti on hara en teddinaymo ni kalam en wernaymo o wi ɗiɗo ko haala busti woni ɗo ani konngudi buy woni ɗo kono ɗi yonaali ɗi nafaali
لأنه ما أفاد. وإذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا فهل هذا كلام؟ بعض العلماء يقولون ليس بكلام لأنه ما أفاد، وإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان فبعض علماء النحو يقولون ليس بكلام لأنه لا بد أن تكون الفائدة مستقلة. هذا كلام. السماء فوقنا السماء ندومه والأرض تحتنا، الدنيا غرور أدنى قدينا الشمس حارة نانجل نقول في كلا نام يوتا دون no andi bimana yewtudo on ɓeydanalimo ɗon hay hunde e ko anduno ko o wi woɓɓe goo e karango koɓe goo no wi ɗum ɗon ara wiyetake kalam kono ko selli kon ko kalam pellet ko kalam ɗum mo fiidu kadi ay jumla on waɗi ifada hay si tawi o addanalimo fa'ida keso ko fa'ida mo wonduno on o ɓeydaki ɗon kono noon ɓay haala kan no yoni no addi mana muɗum haɗay ko haala kamɓe ɗo ɓe inni wo ko so tawi yewtere nden nde addani yewtade on nafoore heyre nde o andano. si tawi ko ɗum joni sa filanike goɗɗo goɗɗum o tawi o inni a min miɗo anduno ɗum hari mi yeyatama ma min kadi herlan tawano ɗon haɗa wiyetake kalama la yaqulu ahad. أما إذا كانت الفائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما، ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط. ولا ويقول حالك أنه نفي ما كنفى ونا إن دار تاجوني يوتادون إسكي هاري مؤندنون كاو أندانون نالهم كن حالك composirano est-ce que composition halakan yewtaɗo on andi ko yewtuɗo on faandi kon o yondinori ɗum ɗon ara ɗum wiyeten ko kalamu mufid hay simo anduno jon no wawi goɗɗo yiyata joni hunde waɗa tawa hiɗa ɗon goɗɗo goo kandi ɗon kono anda hiɗa ɗon fotto nuno ko inna he accident waɗi nokku kaari hande koye moto oto fotti mo moto on o koyngal makko ngal heewi o yayna harilan ɗon min kadi no fof ko yeeso am waɗi mana lam yufidu fa'idatan mustaqillatan kono yanne hada al kalam yutabaru kalama mufidan naam yutabaru kalama mufidan en ala e ndarude ko on ɗum kanko ko kesunge makko kako na kesunge makko kono tum ɓayi ɗum haala kan sans haala kan no yalti fewno ɗuman noon en wiya hada kala mo fiidu ko wi ko noon ñawirten haala kan wonde ko kam mo fiidu mana kam mo fiidu laadu muqtada tajdidi fa'idati wona e ñaawugol e fa'ida on ko keso mana keso o nafi ka o nafaali falaysa shartan tajdidu fa'idati ida kana hada tarkibu yufidu kafa ولو كانت إفادته معلومة من قبل كوني حيث تاوي نفور كو كهالا يوتا كدو كو كنافي كون on فائدة دون هاري هيمو عندنا لو يوتا دون عندنا كونو مادام تركيب كومبوزيشن حالا كان نجوغي نفور أنا نقول كلام مفيد. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلامه والأرض تحتنا كلامه، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء فهذا كلام. وكأننا أسيكي إني والماء من حولنا تينديان لأنه سلامين أسيكي إني تاوي نديان لأنه نتاري إن أسيكي قوم كويم بجلوس جودي حولهم ماء نسرما بدون ديان wani كأننا والماء من حولنا أو جملة أو جملة قوم جلوس حولهم ماء جملة ديغوتي أسيكاي إني تايديان لأنه سرمي
asikkay ko yimɓe jooɗiɓe no sera maɓɓe ndiyam fi kala fihi rakaka kono noon fahada kalam wa ala alqawli al akhir laysa bi kalami o wiye konngol goo wona haala par ce que ko wowla ɗo ko o sifi ɗo ko ɓeya no annduno ɗum ani ko nandini kon eko nandina kon ko nandinira kon eko nandina kon ko hunde wotere hiɗen ka juulirde hiɗen ka juulirɗen heti janginowo asikkay yimɓe jooɗiɓe takko karama kojo manam ko goto kono ɓay tun tarkibu on ko salim waɗi ifada waɗi nafoore fi kala nden nafoore ɗon nde kanɗon haala addi hari nden nafoore no anda no law kono en wiyay ko haala fahada kalam wa ala qawli akhir laysa bi kalami li annahu idha qala ka annana wal ma'u min hawlina qawmun julusun falaysa hunaka hajatun an yaqula hawlahum ma'u ala kulli halin الصحيح وسلك أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة ko tigi on ko ɓuri sellude kon wona charte fijo wiye ɗum ɗo ko haala tawa haala kan addu nafoore heyre bal kullu ma kana murakkaban ala wajhin yufidu fa innahu yutabaru kalaman kala ko tawata haala kan no aggindira no composira no fawira e yeeso tawa ngo nafay mana haray ɗum no kontete ko haala tawi daari étage omo laba honno ɗareji ani mi addananima ɗon mi addanani ɗon hunde heyre sersimini mi yano New York mi yi suudu labanu a andano ɗo ko fa'ida keso mi addamma ɗo noon ko hunde nde annduɗa mi ɓeydanama hay fusi ore ko anda kon kono ɗum yewtere no mi yewtirno yewtere nde no nani nde jonni sens nde jonni mana makko ɗum ɗo woni ko ɓe faandi kon haala si tawi e nder yewtere nden no jonni sens jonni mana nafowo hara en wiye kala mo fiiri foti yewta ɗon no annduno ɗum ma ɗum o annda ko ɗon ngo fuɗɗi anndude kono ko faala en wi'ude ɗo amma aqallu ma yatarakkabu minhu alkalamu faqad ashara ilayhi almuallifu bi qawlihi aqallu ma minhu alkalamu rakkaba ismani aw ismun wa fi'lun karkabu jonnon haala ko composité kon ko ɓuri fannude ko composité inne ɗum ɗo woni haala o sappike ɗum ɗo o wi ko inde ɗiɗi ma inde e sifa assama'u safiyatu assama'u no henti sama'u mugayyimatu imo waɗi duule arrajulu tawilun gorko on ko juutuɗo alkitabu mufidum awismun wa fi'lun karkabu ma inde e gollal wano wigol irkabu waɗɗe yani irkabu antum يقول رحمه الله أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفيل وفهم من قوله أقل ما يتركب منه الكلام أنه يتركب من أكثر من ذلك نفهمه كوي كبودي فندو دكون كحالا كان موبندت ونهالا كوي دون كإند دي ما إند إغلال نفهمه دون كبودي فندو دكون يعني كبودي دكون نارون نونتون نواي haala no wawi moɓodide ɓuri ɗum ɗon wi lakin la yumkin an yatarakkaba min aqalla min dhalika kono haala kan ka wawatake moɓidirede hara wiye ko haala tawa hewtali tawa na inɗe ɗiɗi ma inde e gollal mislu al ilmu nafi'u alkitabu mufidu alhatifu فوق الطاولة وقوله أو اسم وفعل كركبوا اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ففيه اسم وفعل ومثل اركبوا
rakibu mukawwanatu min fi'li wasmi yani irkabu no ko fi'l amr jawe kulu ñaami qumu imme udrusu jange raji'u sa addi mo kadi ka fi'lu madi ko gotum katabu ɓe windi jalasu ɓe jooɗike mu fiid lahabu ɓe fahimu ɓe faamu hafidu ɓe hunjike si a yamir fo mum ɗiɗo fof ko si tawi ko jama haray wawu jama on ko on woni fa'il on konta ko ism si ko goto haray damir mustatir on ɗon haray ko wujub taqdiru anta ay sawi joni si tawi ko yamir on sawi iqra on ko fiil fa'il on no suuɗi nder ɗon kono suuɗagol mo ɗon ko be o suuɗo ɗon o gasta feñi sawi iqra anta on anta wonɗo ɗon wona kanko woni fa'il kanko ko muakkid lil fa'il fa'il on no nderto no suuɗi ton ko ɓene damiru al fa'il damir mustatir wujuban taqdiruhu anta yuqaddar anta kono duwaka yaltude ayni ko noon idhab ɓum amma sa inni idhaba fi'lu madi on to fa'il on ko mustatir kono ɗon ko jawazan no sella ka o yaltine dhahaba huwa ɗon no sella seli on hara rakaka alamo dhahaba huwa ɓayno sella ko dhahaba muhammadu kono ka anta ina joni a wiyata idhab muhammadu taw ko muhammadu wonɗa wiide faala wiide yew idhab muhammadu a wiyan idhab anta andi ɗa dhahaba huwa no sella ina dhahaba muhammadu adda inde makko nde kanko tigi ɓay ɗon inde damiru on inde no wawi damiru no wawi ittede inde feeñude ara ɗon ko ɗum waɗi tagdir woni suuɗagol makko ngol kono dagi no sella ka suuɗa no sella ka feññina ɗa ɓay inde feeñude wata adda lon to damiru on ko ɗum waɗi ɗon ɓe inni suuɗugol ngol ko be be wona mustatir mana ko faala wiide ɗo ko telen ka haala arab kamɓe on ko ni yaari si a compose ay haala ko be heɓa inde ɗiɗi ma inde e gollal no est ce que ne won harfere wotere ko wiɗen ko wonta harfere wotere sina hara ko jaabawa tay sa inni ɗo joni fil amri min wafa yafi sa faala wiide yonti hunnu ko wiyata ko fi hunnu kala lafiful mafruq tawi fa'ul kalima on e laamul kalima on ko huruful illa sa waɗayno fiil amr ko harfere wotere luttoyta masalan waha wana ko lo'ugol waha e wana fof ko lo'i sa fala wigol lo'u wana ko wiyata ko ni lo'u waha yahi wiyata ko hi parce que qa'ida o fi libina'i al-amr ko ya addu fi'l on taw waɗamo fi'l mudari masalan sa wi wana wi'a masalan jon waha yaha adda lam ma harfu jazm innu lam sa addi lam on to laamul kalima o yahay kisam ko se jazmul mu'tal ko harfi illa laamul kalima o monto joni noon o wima ɗon gayida o montu lam on monta harfu mudara ko lutti ɗon kon ko ɗum ɗon woni fiil amro si ko lutti ɗon kon no ko fuɗɗori ko haraka
ala ko ɓeyda hay fus ko so tawi noon ko fuɗɗo ɗon koko sukunu ɗon adda noon hamsatu wasli o so ƴetti joni harana fil mutal joni dhahaba aynama yawaɗu bina lil amr addu mo inna yadhabu adimo ka fil mudari tawi addu harfu jasm lam na lam yadhab joni montu lam o ay ti lam o ya mudara on ittuma kadi honno heddi ɗon ha on sukun ba on sukun joni addu dha on ko sakin addu hamzatu wasli inna idhab kono joni masalan qala sawinama ya wadu qala fi'l amr inna yaqulu addu lam sa addi lam o ko poɗuno yaqulu o iway holɗum ittatamo sa addi lam on tun lu lamul kalima o waɗay sukun lam yaqul sukun jiɗi ɗi ardi yon laam o woni sakin wawon ko sakin be itta sukun goɗɗo goo ko harfu lam ittete na harfu selluɗo ko nawnu ɗon mayata namo selluɗo mayata itta wawon heddo honɗo lam yaqul lam yaqul joni no lam on ittumo ya on ittamo kadi lutta on ɗum ɓul andi ɗon ko hara ɗon no waɗi haraka ɗon a ɓeydata hay fus kono si tawi woni tawi ko sukunu ari ɗon ɗon adda hamzatu wasli on joni noon ɓe inni ɗo o fi yani ka wafa yafi fi ɓe inni ko har feere ɓe inni kono na har feere ko fi'il woni ɗon fa'il on kadi no nder ɗon c'est ko fi anta hunnu an tan yi'oy ɗum ɗo joni na arabu ɓe inni ɗemene men jangi wonde alkalam la yataallaf aw la yatarakkab min harfin ɗono ko harf awi ɗo fi hunnu timmin min wafa yafi la ya akhi hada alharf laysa harfan ka baqiyati alhurufi innama huwa fi'lu hudifat alhuruf albaqiya liawamil موجبة فبقي وأيضا فيه اسم وفيه ضمير مستتر والكلام ما زال مفيدا هذا يندرك الله ينترك الله سبحانه وتعالى نفعني من دينك الحام سلد وأسلم تقول تلقوا جبنا بكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين